ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te seryeta yu ita alawas anapaulwan, Servidora, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Friend, apay akasta tilangam. Ay, parikot ko nga ro ti kwarta nga aramadak, friend. Umadaning ti exam tayo. Awan kwarta ni tatang. Kasta ka di? Noada kumamot na wadwad a kwarta ni nanang. Pautangan ka kuma. Ay, makapasin na ay, friend. Pampanunutak nga rod. Sumardengak sapay lang iti panagadal ko. Kanayon ngamin a kwarta ti parikot medyo balay. Amo matan, nitatang laang ti agtrabaho para kada kami atalong agkakabsat. Margie, ad-adda ngamin amarigatan ni tatang. Nang runa, kat anda pa'y dagiti dua a high school nga adding ko. Maasyanak laonay ka ni tatang. Aginggat ka ba ulan? Kan agingga ang maipamuspusan. Ituloy talata, friend. Sayang mo't. Ad-addaan na regrigat no saan ta ang makaturpos. Tatang, anya nga ta no sumardengak pa'y lang iti panagadal ko. Ha? Amok mat ang marigrigatan kayo ang mangisaksakad iti panagbiag tayo. Nang runa, katalo kami nga gis-eskwela. Kabalak pa'y mati ang trabaho, anak ko. Sayang mati panagadal mo no sumardeng ka. Mangsapulak pa'y lang iti panggadak, tatang. No addan tumat basit urnong ko, di ituloy kong tumanan. Tulungan kayo pa'y lang agtrabaho para iti panagadal dagiti dua a kakabsat ko. Ay, awanin at talaga ti choice ko, friend. Agsardengak at talaga iti panagadal ko. Talaga ka di nga awanan ti wagas? Tapno agtuloy kalatta ko ma? Di ka madanagan, friend. Apaman ang makaornungak. Ituloy kong tumanan ti agadal. Amumat, asipod pa'y, katday ti arapaap ko. Di makaturpos. Awanan ti maaramedak, no kasta ti kunam. Kat sapay ko mga rod na makaurnong ka. Angam, sa di no nga rod ti pagtrabahuan. Dayta nga rod ti parikot ko manan, friend. Narigat agsapol iti panggadan ita. Nang runa, no saan ang nakaturpos. When mapanak ija ili inton umay alawas. Mangsapolak iti panggadak. Uray waitress no iso. Ayos lang kanyak. Basta lakit di adda pagtrabahuan. Uy, si kamat gayam, Jenaline. Margie? Siyak nga rod. Kumusta? Long time no see. Ayos latamat. Napintas kan looking yang lata. Sika, kumusta ka matan? Kumusta ti panagadal mo? Kastoy, ayos latta. Kinapudno na. Nagsardeng akon iti panagadal ko. Ha? Ni, api ngay. Sayang matan. Sayang nga rod. Ngam. Ay, parikot ti kwarta nga aramatag. Iso anas kan nga agtrabaho akpay laeng. No kasta, awan pa'y laang tinasapulam at trabahom? Awan pa'y nga rod. Amangan no adda ammom. Rekomendanak man kit di. Amok nga ado ti am-ammom ija syudad. No interesado ka, umay ka ijay balay inton bigat. Ijay tangag sarita. O sige, umayak man nga rod, Jenaline. Sa dino ti papanaman ako. Mapanak ija balay da Jenaline, tatang. Asino day ta, Jenaline? Anya kay lakit din. Nalipatan nyo, di anak ni nanay. Ising ijay daya. Huun gaya man niya. Apay amapan ka iji ayanda, anak ko. Andala na patag apagsaritaan mi, tatang. May papan iti pagtrabahuan. Barang ada pangisarkan na kanyak. Kasta ka day. Ay katuna, anak ko. Ika nga raw din, kahit agan-anad ka.
Kinapudno na, nabayaga ko nga agtrab-trabaho iti abar, Margie. Kasta? Nadyak agbitot, talutawon ko ijayan. Di ka madanagan, ti trabaho talang ijay, kat ag-serve iti arak. Ay, kasta? Amangan ngamin no sa bali ti pampanunutam, gaputan ako nakabar. Istrikto di boss, saan na akayat abas-bastusan dagiti customer, dagiti waitress na. Kasta ka di? Isong awan pagdanagam, gaputa safe ta ijay. Agpanunot ka na imbag, no kayat mo no saan. Itikas na, iti pa nagsublik ijay syudad, makigiddan kanton kanya. Hello, Jenaline. Hello, Madam Emily. Imawagak, ta ipakaamok kumakada kayo, nga dagayong kung ayabak kumangagtrabaho kada kayo. Ha? Total, kurang kami matla ang waitress nyo. Kan may sa, nabayag mo nga agsapsapol kayo. Ay katwin nasaya at man, takayat day tagayong bunga agtrabaho iti bar. Wan, madam. Inalukoy ko kat imanugot man. Iso nga iti panagsublik kita, makigiddanan ni Margie kanya. O sige, urayan kayo. Ay na, anak ko. Noad da sa bali ang mabalin mo apagtrabahuan. Saan kan amapan iti ibagbagaday di Gina Lane? Kwan, tatang. Anak ko, saan natalgad ti kas di trabaho? Di kay madanagan. Padasag lang ichay. Kabayatan nga awan pa'y nasa pulak as sa bali at trabaho. Ha? Apaman ang makasapulak iti sa bali apang gadak, umakarakto matlaang. Iso nga awan pagdanagan nyo. Gapot agan an nadak, tatang. Ay. Awan pagdanagan nyo kanyak, tatang. Naimbag nga oras yun, Madam Emily. O, kastamat kada kayo. Madam, iso ni Margie, tibagbaga kagayim ko. Margie, iso ti Boston. Naimbag nga oras yun, madam. Mayat samat no didak awagan iti ma'am. Anti, kunayulatan kanya. Auntie. O sige, auntie. Kat, kumusta ti panagbiyahiyo? Ayos lata, auntie. Nasaya at no kasta. Ala, agina na kayo pa ay kalpasan na. Agmerienda tayo ije kusina. At daim palutok apag sasangwan tayo. Agyaman kami, auntie. Maragsakanag. Nakasingsing pat matgayam ti bosta, Jenaline. Talagaan na singpot ni Auntie Emily. Saan ang naimot? Kan may sa, amo na nga isakit dagiti waitress na. Saan akas kadagiti daddo maabar owners, nga awan bibiyang da kadagiti waitress da. Panagkunak, agbayagak dito eh. Nasingpat ngamin ti boss tayo. Kan nasingpot matla ang dagiti kakadwata dito eh. Saan akas kadagiti nakadwak idi? Palakas da apalakas iti boss. Kunamlan no asino da. Kan kunamlan no isoda ti mang tawid iti bar. Kasta ka di? Katuan. Anya nga ita, isoda matla ang tinapapanaw. Iso nga ano samlaang dito eh. Ayos matisweldo. Kan nasingpot ti boss ta. Saan ka pa? Anya nga hintay agliw-liwa inton malam pare. Ha? Awan mo trabaho ta inton bigat. Iso nawaya ti oras tayo mapanagliw-liwa. Kun may sa, sagpaminsan lang met. Ay kat, uwan mapantayo pare. Sa dino nga abanda ti papanan tayo. Ije sigura. Ije bara pagbambantayan ni Jenaline. Ha? Uwan pare, di ka madanagan. Tasyak ti makamu iti inuman tayo. Nakapulis ka mo, tanak ko. Sa dinumanan ti papananyaw. Gaga nga iti baronanang ingka mag 1 round iti pag-iinuman. Agawid kami matlaan. Anya? Di kay kadagdanag, sa anak unay amarapyan. Ken sa anak unay ngagbartek nanang. Ala, ingkay nga rudan. Agan-anad kayo, ari kaw. Sapay agmotor kayaw. Nanang.
Asino siya ka barbaro akaduayo ka tibar, Janalyn? Ha? Dadya man, nagsiksimutan. Ni Margie dayjay. Gayem ko kan kalugara. Kasta, ang mga numabalin nga yabang dititiban, katyam amuna. Sige, day talaga ayam. Mabit lang ha. Ayabak ti gayem ko. Naimbag ang oras mo, ating. Anyang aminan tinagan mo? Margie, tinagan ko. Manong. Di na kumamo tinawagan ni Timanong. Madlaw nga kaedad talaga. Kasta ka di? Anyat kahit mo inuman. Sikat di baka mo pili. Siya tagbayad. Ay, saan? Saan nga umin-inom? Agi servak lang iti arak. Ngam saan nga umin-inom? Kasta ka di? Masayat nga ito kasta, Margie. Makadlawak man pare. Kasla kursunada madya ka barbaro a waitress iti bar. Jackie Libak pare. Talaga kursunadak. Katar mama. Una, ang timing pa eh. Tamamwag pa iti husto. Madlaw ko kat nasingpet met ni Margie. Kasmot laki ni Janalyn. Wala nga rad. Malaksid ang pintas. Nasingpet pa eh. Saan mo na may kat iti panunot ko dahi jay ang Margie? Agayatak sa talaga kan kuhanan. Rico gayam tinagan dayjay, friend. Uy, siguro. Crush mo niya. Ha? Si Kakit Dimot. Dinamag ko laang no anya ti husto anagan na. Crush agad? Si ka talaga. Saan ka nga agsaludsod, no saan ka nga interesado iti may sa tawa niya. Saan man lang? Ngam naragsak kayo mata nagsarsalita itay ijay table na. Kinikilig nga ako eh. Anya? Uy, tila sasawom ha? Uy, sumardeng ka man. Ang mga no ada makangagkan ka. Nang runa ni boss, nakababain. Ang mga no panunutin na anabiitak pa dito yung bar. Ngam day taag papaaram ter aramida. Day, sabong mo't day taimot mo, anak ka. Wala nang, kinapudno na. At nabalasa nga magustuak launay. Anya, Wala nang, pudno ti bagbagak. Iso na lang, tadya pa'y masigurado no magustuhan nakman. asino day di abalasan. Ang mga no nalipatam ti kanayon kung ay bilin kan ka. Ano adaman balasang ang magustuam, yam amumpay nga umuna kanya. Ha? Iso asiguraduam ang magustuak mo at day di abalasang nga ibagbaga. Tano saan mo nga ituloy nga armang? Oy, siya nga rod, friend. Nagmayat iturog ko itay. Diyak matin na puutan ti oras. Nagmayat nga rin ti maturo, nang runa nalamag. Wan nga rod. Ngam oray na lamag. Adulat tamo ti customer dito yung bar. Hi, Margie. Ha? Sabong para kan ka. Wow! Sana all! Nakababain. Oo, kumit kita amin dagiti tao. Hindi kumamot medyo nalingod makababain na talaga. Kaya't ko lang ay panagnagkan ka tinapod mo panagayat, Margie. Ha? Kaya't nasawan, itikaduan man ti tattao wano saan. Sa anak amabain, asikati babae nga ay ayatan. Anya? Aklunan nga ta ni Margie, ti panagayat ni Rico. Papagayam, di uliwayan na dinggan, ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan.
Ti napalabas, napanunot ni Margie asumardeng iti panagadal na, gapo iti kinarigat ti biyag. Saan mat nga imanugot ti amana, nga minlawlawag na iti amana ti rason, no apay akayat na ti sumardeng. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nagsarak da Jenalyn ken Margie, kat dita, inalokoy ni Jenalyn ni Margie, nga agtrabaho kas may sa aserbedora iti bar. Imanugot mat ni Margie, kat iti bar, naamam mo ni Margie, ni Rico. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas a napaulwan. Serbedora. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sabong parakan ka. Wow! Sana all! Makababain. Kumikita amin nagiti tao. Ije kumangat medyo nalingad Nakababain dito. Kaya't ko lang ay panagnagkan ka, tinapod mo panagayat ko, Margie. Kaya't naasawan, itikaduan man titatawan no saan. Sana ka mabayin, asik ka ti babae nga ayatan. Anya? Sa pela ko maa, tadi nagpabainan. Awatan ko maday tayo sabong. Agyaman ako unay, Rico. Ngamaintot sa marunong. Ije kumamot saan unay ang matatao. Ngamin, nakababain. Margie, di ka agbabain kanyak. No agaram kan ka, ayos laang. Anya kalakit din. Auntie Emily. Iso na laang tapalagipan ka. Ano boyfriend? Boyfriend laang. Kan may sa no kayat yu ti rumwar nga agpasyar, agpakada kayo pa'y kanya. Wan, auntie. Adda kayod iti husto nga edad. San kumananaskan pa'y nga ibagbagak dagitoy. Ang adda kayo iti puder ko. Iso nga obligasyon ko kas ina wenno antiyo apalagipan kayo. Agyaman ako unay, Auntie Emily. Kan bay sa saan kayo abasta agtaltalag kadagiti tattao. Amwan nyo pa'y nga umuna. Sakbay nga itedyo ti panagtalagyo. Uy, amo Margie, kanayon ko amadlaw iti rupam. Kanayon ka nakaisam. Anya? Siguro da kayon kiniri ko anya. Uy, saan ha? Diyak pala inaklo ni Rico. Kasta ka di. Apaya di mo pala aklunan. Kit nasingpot mat. Kan may sa madlaw ko kit napudnukan ka. Oray pa'y. Nabiit pa'y ang nagdaton kanyak di tao. Di kayat ko, amok pa'y tipod no nga ugali na. Ha? Amok pa'y ano pod no a single. Amangan mo't no adan asawa na. Narigatan. Sa bagay, at the point mo dita, friend. Kinapod no na. Agayatak mo't ka ni Rico. Iso na laang, tasan pa'y siguro nga ita ti panawan, tapno aklunak. Kita haag pa'y ano, pagpatinggaan ti anos na amangoray kanyak. Nabayag ako nga agdatdaton kan ka, Margie. Rico, Awan ka dinamnamak kan ka? saan matakasta? Kinapod no na. Panggap ka matlaang aklunan. Kaya't mo sawan, datan? Uwen, manipod ita. Agayan ayat ka. Nakaragrag sa kakitang daw. Agyaman ako ni Margie. Ay, kunaklakit din no awan at talaga tinamnamak. Ay ayatan ka. Oh, Iso nga awan makagapo, tapno saan ka nga aklunan. Iso na laang ta medyo nabayag. Gapo, takayat ka laang mat nga amamon iti husto. Anya? Agayan ayat kayon kini Margie, pare? wan pare, kinapudno na. Inaklon na kon. Uy, nakaragrag sa kak. Ay kat nasayat ano kasta. Nasayat matadan kaayan ayat mo. Tapno agsimpaman basit day tapanunot mo. Tani, lumaklakay kan. Anya? Katwan mat. Laklakayan kan. Nga masapul pay lang aninanang mo ti masurot iti amin na mapasama kiti biyag mo. Iso nga ita, tadan kaayan ayat mo.
Di mo kunaan, aninanang mulatta ti masursurok. Anya ti ko namrikaw, at ang kaayan ayat ma. Winanang, ni Margie. Yam amok to kada kayo. Saan pa yung ita? Anya, napintas ka day, adda ka di itsuran na, anya ti trabaho na. Ha? Siguradum lang ang magusto ti bagbagam akaayan ayat mo. Tano saan, pasensya ka na nakaw. Amo mat nga istrikto ak no may papan iti babae. Nanang. No makiayan ayat ka, pilyam kumamot tay babae ang mabalin nga ipanakal iti kaduan. Saan atay babae ang nakababain ayam amom iti kakabagyan. Mawatam. Winanang, saan mo't ang nakababay ni Margie? Napintas. Saan ang makaumat ilang ana? Nasayat nga ron no kasta. Gamanya nga iti trabaho na. Maamuan yun to, ito ni pasyar ko. Auntie Emily, agpakada ako ma. Numabalin arumwarak ita. Agpa-share kami lang ka ni Rico. Awan ba't parikot iti dayta? Agyaman ako unay, auntie. O sige, mag-enjoy kayo. Ang ipalagip ko laang tilimitasyon nyo. Wan, auntie. Ala, agsagana ka nga rudan. Ang mga nuagur-urayan ti boyfriend mo. Oh, ang mga nukasapulan nyo ti chaperon, Margie. Ibagam lang. Sika talaga. No niya laditan ti pagbagang. Sa bagay, ang mga panunutom at ti chaperon ket dakkel anam namang agbalin at third party. Anya? Saan mat akasta, friend? Ay na, o sige, saan ako nga umay? Ang mga pasalsali at tunang ijay. Makitak ti kinaragsak ni Margie, idi adan kaayan-ayat na. When auntie, amuyumutin, ni Rico ti damo akaayan ayat na. Isu akas taunay aragsak na. Bagay damot kit di iti dayjay ariko. Sapay la ko matagbayag da. Wenno isuda ko man ti para iti tunggal maysa. When nga rod auntie, sapay la kumaa, tasaan nga agbalbaliw day di ariko. Sapay la ko mga rod. Tapno saan ang masakitan ti gayem mo. Agyaman ako unay iti regalong kanyak, ha? Awanan yaman na. Basta parakan ka. Kinapudno na. Iti 25 atawon ko. Itala ang anaadaanak iti kwenta sa kastoy. Iso nga agyaman ako unay. Itikaskan ka, a girlfriend. Deserve mo ti may kaniti kwenta sa kasta. Sapay la ko taan na damuhin. Kasi iti pananganad mo iti ayan-ayat ta. Anya? Huwes, humugot pa. Uy, puno ti bagbagak. Awanan. An nadakday ti akwentas, Rico. Hello, Tatang. Hello, Margie, anak ko. Kumusta ka matay? Ayos laang, Tatang. Nasaya at matlatta. Da kayo? Kumusta kayo, Matan? Naalayo ka din timpaw it ko akwarta? Way, anak ko. Ingala ni ading mo aring sa itay. Ayos kami lang mat dito, oy. Nasaya at no kasta, Tatang. Pag tuition ni Risa dayjay. Di mabati. Igatang yung tumutan iti abas tuyo di taa. Way, anak ko. Kat agyaman ako unay. Agananat ka kumakanayon dita. Di ka kumaunay agpuy-puyat. Wan, Tatang. Awan pagdanagan nyo. Ta sa anak mat ngagpuy-puyat. Nasayaat nga rudno kasta. Ala. Baliwan tayong tumanin ti agsarita, Tatang. Agsagana akmatan, ta oras man iti trabaho may inton madamdama. Kasla ka na yun matan ti date ni Rico, friend. Si kakit di mat. Saan mat ka na yun, ah? Ngam ayos lang. Kun-kunak la day jay. Sa dinungay mo ti papapanan nyo. Secret. Secret-secret ka pang nalalaman dyan, ha?
Alangan mat nga ibagakon ka niya. Uy, in love to'y gayem ko. Ay na, siyak anabayagan dito'y. Awan pa'y boyfriend ko. Ngam si ka nabit pa'y. Nakatsamba ka iti gwapo. Kunak man numapan tayo ijay bar ita, pare. Ay, saan pa lang? Agam no kayat yo, ingkay lata Ha? Ada kami date mi ka ni Margie ita. Narigat no ibabawik. Amangan nagpasugnod. Namnamain na, arumor kami. Dagitaman. Kasla na pudno kamot iti day jay amarji, ah. Anyat kayat mo, sawan. Nakunak day ta. Gaputa dagi jay naglabas akaayan-ayat mo. Saan akas na ti panang trato mo kadakwada? Tilamad-madlaw mo. Sabali da gijay. Sabali mat ni Margie. Agyaman akmanen iti panang ipasyar mo kanyak dito'y parke. Awanan niya man na, basta sika. Agawid tan. Ang mga nusapsapulan na kaninanang mo. Itulod na kon, tapno makaawid ka matan. O sige, itulot kan. Amangan no madanagan ng tibosyo. Uwan nga ron. Nakababain kan kwa na. Oh, apaya kasta tilangam, friend. Adda ka di parikot mo. Ang ikwa. Saan ka mat-asigod akasta Wano, nag-break kayon kiniriko. Saan? Saan kami ang nag-break? Anya nga ro ti parikot mo. Ibagam ko makanyat. Gayem na. Apay, awan ti pa nagtalik mo kanya. Masikugak, friend. Anya, Diyak amuno anya ti aramidak. ngam, amo ka din ni Rico ti may papan iti dayta. Saan pa'y? Ay sus, ipakamong kan ko na. Itikas na, maamon na. Ibagam matan kin ni Auntie Emily. Itikas na, amo na. No kayat mo, kadwaan ka. Anya ti aramidan ni Margie. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay wita alawas anapaulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Margie ti panagayat ni Rico. Naragsakan mat ni Jenalyn agayem na, para kenkwana. Ken kastamet ten dagiti gagayem ni Rico, para kenkwana. Pinalagipan mat ni Nana Oping ti anak na. Ano addaman ti kayan ayat daytoy, kat siguradwon na amagustuhan na. Ken impalagip na, ati kayat na apara iti anak na. Kat ti babae am maipanakkel iti kaadwan. Iti panagsarita da Margie kan Jenalyn. Adda nadlaw ni Jenalyn iti gayem na. Papagayam, denggan tituloy te seryetay ita alawas anapaulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya nga ro ti parikot mo. Ibagam ko makanyak. Gayem na. Wano, awan pa nagtalik mo kanya. Masikugak, friend. Anya, Diyak amuno anya ti aramidak. Mariribo ka na. ngam amo ka din ni Rico ti may papan iti dayta. Saan pa'y? Ipakamong kan ko na Itikas na, maamon na. Ibagam matan kin ni Auntie Emily. Itikas na, amo na. No kayat mo, kaduan ka. Madanagan nak, friend. Diyak amuno anya ti reaction da. No bilang laang. Kat, anyangay nga rod. Alangan, asaan mo nga ibagakan ko na. Ni Rico ti makatulong itaken ka iti dayta a sitwasyon mo, friend. Ne, abay nga pare.
Kasla na unag ti pampanunutan ma. Apay nga minaya, anya ti parikot. Agsubsubli ni Jane. Anya? Ni Jane nga ex-girlfriend mo? Uwan pare. Anya? Mariribo ka na. Jack amo no niya teramidak. Aklunak nga dapay la panagayat ko kan na. Ang no apay mo ano ka ano nga adan ni Margie. Isumat ti kayat na panagsubli. Ay saus, narigat dayta sitwasyon mo pare. Ang adakan ka dayta. No asino tinatimtimbang kadakwada. Oh, itaman pa'y akas tatila nga manakaw. Adda ka di parikot mau, ajak amaw. Ibagam no anyaman dayta. Iti kasta, amaw. Kan matulungan ka, no addaman may tulong ka. Parikot ko kami ni Jane. Ha? Kayat na tagsubli. Amok nga ay ayatam pa'y laang ni Jane aging dayta. Ah, Anya pa'y laang nga itar aramidam. Subliya mo na. nanang. Ay ayatak mo't ni Margie. Ay narikaw. Oray saan ko pa'y anakit kita dayjay amarji iti personal. Amok anatimtimbang ni Jane ngam isaw. Ni Jane adda amin kan kuana ti kayat ko iti may samanugang. Adda kabailan na iti piyan. Diadal. Kan adda langana. Saan laeng abasta-basta langa. Iso tay makuna ang maipanakal iti kaadwan. Anya. Iso asinamon da jamarje. Ni Jane ti kayat kaw aparaken ka. Hello Margie. Hello, Rico. Kumusta ka? Apay, saan ka mo nga agte-text? O nag-chat ka niya? Anya ka din ti mapaspasama kan ka. Okay lang. Awan parikot. Makumi-kumak lang ita. Iso ajak o na makatext. Ken makaawag. Kasta ka di? Uwan gayam. Kaano nga umay ka? Ada ko maibagak. Anya dita? Ibagak tulangan, inton umay ka. Sige nga rad. Umayak ta. Apay na te pregnancy test. Ngayon nyawat mo kanyak. Masikugak. Ha? Saan mo ka di anang nagtimbagak? Apay, akas ta ti reaction mo. Sigurado ka kaditi dahi tangay bagan. No iti panagkunan katagang angawag. Nagbidot ka. Saan anasaya at nga angaw ti kastoy, dubilang laan. Anya. Diyak mo na apay, akas di mo tinari ko kanyak, friend. Ha? Idinaamwa na ama si Kugak. Kasla nagbaliw matan, ti pa nakilangan na kanyak. Ay na friend, di ka din mas daaw. Kaadwan alalaki it apanawan, no naaladan ti kayat da, iiwan ka sa ere. Kasta. Kasaritam anaimbag ni Rico. Saan anasaya at dadya nga impakita na ken ka. Rumbang atakderan na ti obligasyon na ken ka. Nang runa iti agbalin nga anak yo. Nanang. Ada ko man napatag nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ka. Masikog nga minin ni Margie. Numabaling kat agnaid payla diti balay. Anya. Pangasiw na. Di kayo kumagkadkad. Ito lang agkid dawa kada kayo iti pabor. Anya tinararamid mo, Rico. Kasanon ni Jane iti kastangin aramid mo. Imbagakmet ken ka ani Jane ti kayat kong agbalin amanugang saan kaday. Anya? Iti kaano man. Jack maaklaw na di amarjay. Nagan na paylaang. Jack magustuhanan. Mariribu ka na. Diyan ka mo daramida, pare. Adagan ka dayta pare. Adda ka man tiniti husto nga edad. Alangan mat nga agpaisuro ka pailang itinam. Nga oray may papanan kanayat. Saan mo ta? Saan la day ti parikot ko? Anya ba pare? Diyan may libak. Ay ayatak pailan ni Jane. Isuti kayat ko ang makadin na iti itong palbiyaga. Masigugmatan ni Margie. Anya?
Kaya't mo asawan, saan mo atakdaran ti obligasyon mo kini Margie? Takdara ti obligasyon ko. Kasama ti agbalin nga nang eh. Ayan pa nagrik na kasla na pukawan ti panagayat ko ka ni Margie. Ni Jane ti ayayata ka. Unay kan pare. Saan mat nga ayam dagiti babae, tapno kasta ti aramidem. At damat rik nada masaktan. Nang runan ni Margie. Ha? Agpanunot ka na imbag pare. Narigat, ti agdardarasudos. Mabainak met ngamin nga agdamag iti gayem mo, Jenaline. Auntie, Amangan ngamin no panunuten na apakibibiyangak tibiyag na. saan mo't siguro akas na, auntie? Kat, anyat ibagbaga na maipapan iti boyfriend na. Ay, day tangarod ti parikot na, auntie. Saan ama sigurado ni Margie, no disidido ni Rico atakderan ti sikog na. Anya, Maasyanak iti gayem ko, auntie. Ninamnaman na adwada asumango iti sitwasyon da ita. Ngam kasla saan mo't? Saan pa yun nga imay nagparparang ni Rico dito'y bar? Manumot ten alawas. wen nga agpaiso, nadlaw kumat da ita. Kaasimot ni Margie. Bayam, numara na karumwar iti silid na. Kasarita. Ala, umanugotak nga agnaed kayo dito'y balay. Ngamjak kaya ti buhay prinsesa, ah? Nanang. Ibagam iti dayjay amarjay, dagiti jak kaya, kan dagiti banag akayat kaw. Iti kasta, aware iti panagnaed na dito'y balay. Uy, nanang. Di kay madanagan ta saan asadot ni Margie. Amo na ti agtrabaho iti unag ti balay. Nasayat no kasta, rumbang lang nga muna. Tanusan, talagasaan kamay nga kinawatan. Umanugot at nga agnad ta iji balay. Iso na lang, numaanusam ni nanang. Istrikto ni nanang. Ado dagiti banag adi na kayat. Iso, pasensya ka kuman. Anusam asikati agad jas. Okay lang kanya, Rico. Awan parikot iti dayta. Nagpakada ka ni ti boss mo? Saan pa'y? Panggap ko ti agpakada inton malam. Kalpasan ti panagpakadaan. Umawag ka kanya. Tulungan ka ang mga wit iti gamit mo. Agyaman ako na, Rico. Anya ti planum ita balasan ko. Auntie Emily, sapay lang ko mata maawatan dak. Kabailak pa'y mo ti agtrabaho. Iso na laang tasaan akayat ni Rico. Ngamin, medyo madlawan ti tiyan ko. Maawatan ka. Awan parikot. Sabay la kumata agtalinaed lata ti ayat ken ornos iti nagbaetan nyo. Agyaman ako unay, auntie. No makipagnaed ka iti pamilya ni Rico, anusam, sika ti agad just. No nasken nga awatem ti amin, aramidem. Wan, auntie. Kat no bilang man ta makapagpasngay kanto, kat kasapulam tumanen ti trabaho. Umay kalat ta ditoy. Welcome ka ditoy. Agyaman na, auntie. Nakasingsingpot kayo unay kanya. Ay na, sapay la kumatag kinawatan kayo iti ina ni Rico, friend. Dayta nga ro ti pagdandanagak. No ngamin agis istorya ni Rico. Kanayon na nga ibaga nga istrikto ti inana. Pakibagayam latan. Saan mat siguro abasta agistrikto latan, no awan ti makagapo. Ay, sapay kumaa. Oh, adaytan, lugan ni Rico tinagsardeng iti batog. Inkan, O sige, inakon, friend. agan-anad ka ha. Nainba nga oras yun, nana. Kastamad kan ka. Wangayam, sakbay anagam-ammo kayo iti anak ko. Anya ti sigod at trabahom. Ekwa. Awan, nana. May saaklaan nga babaunan. Anya. Nana. Tapno ammom, anya. Day ex-girlfriend ni Rico. Kaya't na ti makisinobla ni ti anak ko.
Edukada day chay. No saan ka kumaamasikog, sinublian ko man ni Rico day chay. Anya, Amok nga aging gaita, kat ay ayatan payla ang ni Rico ni Jane. Isuasan ka amang namnama nga ayatan na ka. Nana. Inararapaap ko at imaasawa ti kakaiso ng anak ko kat jay adda kabailan na iti biyag. Tay babae ang maipanakal iti kaadwan. Ang babaunan. Nana, saan kumamot akas tati pa nagsasauyo? Apay kit dinasan kat pudno mag. Naimbag kumanubak ng kaakaskin ni Jane. Ngam saan man. Apay akas tatilang. Apay ngagsangsangit ka. Nasayaan ta simbang putkan. Agpudno ka man kanya, Rico. Pudno ka di nga ada ex-girlfriend mo, ngagnagan iti Jane. Akayat na ti makisinubyan kan ka. Ibagam kanya ti pudno. Sino tinakaibagay ti daytakan ka? Saanin anas kan nga ibagak pa ay. Isu ka di ti makagapo. No ape akanayon asaan ka ang makaid na. Isu ka di ti pampanunutam. Jay, Isu mong bat ka. uwan. Pudno. No, sino man tinakaidanon iti daytakan ka? Pudno. Aging gaita. Ay ayatag pailan ni Jane. Ayun, gaputa masikog ka. Napilitan na ka nang yawid kan ka dito'y balay. Ngam, saan na kayat asawan dayta? Ngayayatan ka. Ipagpagapuk lang iti agbalin nga anak ta. Anya. Anya ti pagbanagan, ti ayan-ayat da Rico, ken Margie. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti tuloy ti seryetay itaalawas ana paulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, naragsak da Margie kan Rico iti relasyon da. Kanayon ti panagpasyerda, kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nagparik na ni Jane, ti ex-girlfriend ni Rico. Mariribukan ni Rico, noan niya ti aramiden na. Pinalagipan mat ni Lester nga agpanunot anaimbag, nang runa ket masikugan ni Margie. Gapuken ni Jane, nagbaliw ti panagayat ni Rico ken ni Margie. Ngem napilitan latta daytoy anang yawid ken ni Margie, ijay balayda. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay itaalawas ana pauwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Agpudno ka man kanyak. Asino ni Jane nga ex mo? Akayat nati makisinubyan kan ka. Ibagam man kanyak ti pudno. Sino tinang ibagakan ka iti dayta? Saanin anas kan nga amom no asino tinang ibaga? Ti salsaludsodak. No asino ni Jane? Isu ka di ti makagapo? No apay akanayon ka asaan ang makaid na? Isu ka di ti pampanunutam? Margie. Sumungbat ka. Wen. Pudno dayta. No sino man tinakaidanon kan ka iti dayta. Pudno. Kat aging gaita. Ay ayatag pailan ni Jane. Ngem gaputa masikog ka. Napilitan ak amang yawid kan ka dito'y balay. Ngem saan na kayat asawan dayta nga ay ayaten ka. Impagpagapuk lang iti agbalin nga anak ta.
Pakawanin na ko, Ma Margie. Ngam nagsubli ti sigod a panagayat ko kini Jane. Kat ita, uray anya ti aramida. Saan ka amayat? Akas iti panagayat ko kenkwana. Apay anaramin mo kanyak ti kastoy Rico. Sa anak mo nagkurang kan ka. Impay ko amin na panagayat kan pamatag kan ka. Apay. Pakawanan mo. Ngam uray anya pa'y tararamida. Saanan ngagbalik tirik na. Wine. Inayat ka. Ngam manipod nagparik na ni Jane kanyak. Nagbaliw ti amin. Kahit masawan. Inagayayaman na ka. Saan? Inayat ka mat itinapod na. Ngam idinagsubli ni Jane. Nagbaliw tirik na. Iso apakawanin lang. At dakan kami na desisyon. No agtali na kalatay ti danak. Iso na lang. Tadi mon mauray, amaayat kamanen. Salbag kitde. Nana, apay nga akong uwan kayo. Di nakman kasarsarita si Kamarchi. Agborburak ti darakan ka. Awanan kay tibain. Waitress kamot gayam. Kat ijay gayam bar tinagam-amuan nyo kin ni Rico. Nana, uwan, pudno day ta. May sa ka servidora. Nga mamati kayo man wano saan. Tila ang trabaho ijay kat ag-serve iti arak. Awanin sa balipay. All bound! Nana, Iti ka anuman. Saan ka maaklon para iti anak ko? Apay mat ngamen at ikinaado ti babalasang amabalin na nga arman. Si kapay laang amay sa waitress mat. No sa dino abarti ng pidpidutan na ka. anya. Iti ka anuman. Saan ko nga inarapaap ang makaasawa ti anak ko iti kaskan ka? Ha? Waitress ti maasawa ti kakaiso ng anak ko? Ay pakawanam. Nana, uray waitress sa klaang. Saan nyo kumamot nga ibabati pa nakita yung kanyak? Pudno abar tinagamamuan mi. Ngam nadalusak ang babae. No ti pa nagkunam kat mamati ak iti ibagbagam. Nagbidot ka. Iso apumanaw kan dito isang wanak. Tamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Ay, Rico aya. Nalaing kamot iti panagkunak. Ngam apay ang nagbalin ka amaag iti dayjay amarjay. Nanang. No di mo pa ila papanawon dayjay babae. Siya kun amis mo ti agaramid iti pamuspusan tapno pumanawan. Anya ka din day tangay bagbagayo, nanang. Amuyo mo't amasikog ni Margie. Ipagpagapuyulatan iti agbalin nga apo ko yo. Anya, apo ko kunam. Ha? Masiguradom ka day asikati amati sikog na. Huh? Iti kasjay at trabaho na. Imposible asikati ama. Nanang. Iyawid mo kit din ni Jane dito'y balay. Iti kasta, mapilitan nanday taamar jay apumanaw. Diyak kayat akit kita ti panagrup-rupa na. Nang runa idinaamwak a waitress mo't gayam. Ti awanan pa in a babae. Trabaho ti saan anakatorpaw. Nang ko amin dagiti nagsaritaan nyo iti inam. Adda akla ang itilikudan nyo itay. Margie. Talaga gayam adi na kun kabaulan nga ilaban iti inam. Gaputa day giant a Jane ti ay ayatam. Sipod pay. Amomon amay sa ka servidora. Amomot gayam asaan akas kanyak ti kayat ti inam. Ngam apay ang nagdaton ka pailaang kanyak. Naamok la kumakas to iti pagbanagan ti ayan ayat ta. Idi pa'y lakuma, aliniklikan ka. Saan ko nga ipili ti bagikan ka, nga ayatan kan ipatignak.
Ngam sapay ko ma. Taipaay mo ti pagrebengam kas ama. Iti agbalin to nga anak ta. Di ka madanagan. Sa anak to nga kurang iti agbalin nga anak ta. Day talaang ti kidawakan ka. Ano sak ti makipagnaad kan ka? Aging ga ama ipasngay ko ti anak ta. Apaman ang makapagpasngayag. Agawid kamin ijay lugar mi. Naimbag man ka nakapasyar ka dito'y bar ita, friend. One friend. Ay, kasla mabagtitak iji balay dari ko. Gapo iti kapapanunot ko no anya tinaskan nga aramidag. Inamabulan ng tinapalabas. Manipod na kipagnaudak ichay. Pulos adyak narik na ti panangisakit ni Rico kanyak. Iti inana. Anya? Imparupan na launay kanyak. Aday ji adji inti napatigkan ko na. Unay matan na jari ko. Nasingpat mat iti panagkunak. Nagbidutak mat gayam. Awanin, friend. Saan akon amang namnama ama isublipay ti sigot alinangan mi. Anya nga ro ti planom ita. Alangan mat nga agan anos kalatay ti dan na day jeng awanan bain ariko. Planong ti agawid ijay lugar tayo. Ha? Ore kas ti tinapasama kanyak. Amok at ti pamilyak latta ti mga klon kanyak. Wala. Nasaya at day taan na panunot mo. At least ijay, ada ni tatang mo at tumulong kan ka. Saan akas itiina ni Rico? Kasla demonyo. Awan konsensya na nga ina. No ko na mga agawid ka ijay lugar ya. Addakan ka dayta, Margie. Agawid ka talaga. Sa anak ngagpangadwa iti desisyon ko. Adakan ka, no agpasngayak at umay ka. Pagyamanak dayta. Ngam no saan, ayos lang. Margie. Sapay kumatag na nayon ti ragsakyo iti dayja at chain. Saysaya atam ti biyag mo, Rico. Sapay la kumatamagunod mo ti ragsak akayat mo. Adyak kabaulan nga ipaaykan ka. Di ka madanagan. Sa anak nga agkidaw iti oras kan atensyon mo. Banag apagayatan ti inam. Oh, Margie! Naimbag nga orasyo, Auntie Emily. Di magasak taagpakada akla kumakan ni Jenaline. Mabitlaan. Apay ang nagdakkel ti bag mo. Sa dino ti papanam. Agawid ak ijay lugar mi, Auntie. Ha? Apay ni Rico. Adan sa bali a babae iti biyag na, Auntie. Aniya? Nagsinubyan da iti sigod a kaayan-ayat na. Isu ni Jane. Kan maysa, isu ti kaya ti inana aparakan kwa na. Anya mo tanaklasit pa nagpampanunot ti maysa nga ina ti kasta. Masikog kapay, ngam di damadlan na asyan kan ka. Nang runa ti inana. Wan nga rod, Auntie. Manuabulan ang nakipagnaeda kadakwada. Ngam jak pulos narig na ti ayat kan panangisakit da kanyak. Una yan. Ala, agan anos ka balasang ko. Kabailam dayta. Numabalin la ko mga agyan kalatan dito eh. Hanggang sana mabalin, gaputa masikog kamat. Kan umadanin ti panagpasngay mo. Wan nga rod, Auntie. Kat agyaman ak unay iti kinaanos yu kanyak. Awan anyaman na balasang ko. Aywanam kit di anaimbag ti agbalin nga anak mo. Di mo baybayan. Kat no kasapulam ti tulong, awagan naklatta. Agyaman ak unay kada kayo. Auntie Emily. Agyaman ak unay. Agawid kagaya man, friend. One friend, total. Awan matla ang lugar ko ija ayan dari ko. Sige, kat agan-anad ka ha. Kas itinako na ni Auntie Emily kan ka. No kasapulam ti tulong, umawag ka laang. Agyaman na ka talaga. Nakasingsingpot kayo unay kanyak. Awan ti sabaling agtitinulong, no saan ada tayo matlaang.
Agsubli akto, friend. Saan man nga iti kabiitan a panawan, ngam addan tulad ta. Amok nga agsubli akto pay. Promise mo dayta, an? Namnamaag dayta? One friend, ipasiguradok dayta. Ay nasaya at nagawid kan, anak ko. One tatang, ngam pakawanin da ko ma. Nagbidotak. Saan kami matkat nga ungatkan ka, anak ko? Iti anyaman na panagbidot. Pamilya lata, ti ad-adda makaawat. Agyaman na, tatang. Kahit, kumusta matan ti ama ti agbalin nga anak mo? Naragsak iti din nati sa bali a babae. Ngamayos lang ang kanyak, awan parikot. Ah, Kabaulak a padakkelan ti agbalinto nga anak ko, tatang. Sa anak nga agkidaw iti sostento iti amana. anak ko. Nagsakit para kanyak tinapasamag. Ngam sa anak nga agpaabag. Lumaban ak para iti anak ko. Saan ko nga ibabati kinatao? Gaputa awan dakas nga aramid ko. Nasaya at dayta na panunot mo, anak ko. Saan arumba nga agpaabak ka iti anyaman apan nakaupay? Wano pan nakapasakit? Wan tatang. Kasta talaga ti aramida. Nasaya ta nagawid kang friend. Ay na, nagpintas ka matan ang masikog. Siguro, babae, ti agbalin nga anak mo. Sapay ko mga ruta kasta. Di mon panunutan ti naglabas mo, friend. Ti agbalin nga anak mo, ti pangipamaysam iti oras kan atensyon mo. Ay, adu, dagiti single mothers ang nagbalin a successful iti biyag. Pudno day ta anak ko nam, friend. So ano di nakamantakdaran dya ama ti sikug mo? Ay, bye-bye amon. Ipas ngay mo kit di ta anak mo. Ay, wanam. Ay, gayam. Amom, adda dya kapsat ni nanang. Kasangsangpot na anaggapo iti abroad. Ay, amangan no kayat mo tumati abroad. Mabalin na kaatulungan. Ni, kayat ko agabrodak to. Inton addan to dua atawan ti anak ko. Mayatak iti insingasig mo, friend. Anya ti sumarunong aramiden ni Margie. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, naamuan ni Margie ti maipapan iti ex-girlfriend ni Rico. Kinumpronta na daytoy, ngam nakuna ni Rico, asan arumbang ang makibiyang ni Margie. Saan latamat ang nagbaliw ti pannakilangan ni Nana Openg, kan ni Margie. Agingga asan ang nakaanos ti balasang. Isuan nagawid, iti lugar da. Iti kadana iti lugar da, saan asinarsarungkaran ni Rico daytoy. Nudiket nagsapul, iti sabali a babae. Kalpasan ti dua atawan, nagdesisyon ni Margie nga agabrod, ket napagasatan ti balasang. Papagayam, denggen tituloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Di mon panunutan ti naglabas mo, friend. Ti agbalin nga anak mo ti pangipamaysam iti oras ken atensyon mo. Adu, dagiti single mothers ang nagbalin a successful iti biyag. Pudno day ta ko nam, friend.
Iso ano di nakamantakdaran je ama ti sikug mo. Bayam, ipas ngay mo dayta. Ay wanam. Ay, undayam. Adda je kabsat ni nanang. Kasangsangpat na lang ang naggapu ija abroad. Amang ano kaya't mo tumati ag abroad? Mabalin na kaatulungan. Agyaman ak no kasta. Intunduan ton ti tawan ti anak ko. Mabalin kon ton ti agabroad. O, sige. Takasaritak ni Auntie Sofia maipapan iti daytay. Nay, malidliday ka man ang anak ko. Tatang, Di ka kumamat agliday iti kasta. Diyak kaya't makita ka akasta. Rumbang kumaan aragsak ka. Gaputa manulangan alawas, agpasangay kan. o nga ro tatang. Nga malidlidayak la ang amang pampanunot ka ni Rico. Ah, Umadanin di pa nagpasngay ko. Nga maging gaita. Kaslaawan lata bibiyang nakada kami iti agbalin nga anak mi. anak ko. Saan laeng akasla? Talaga kindi nga awan bibiyang na. Ngam saan kumaaday tati makagapaw, tapno mapukawan ka itinamnama. Tatang, Adaw dagitiin na. Asan at tinakderan dagiti awanan bain a lalaki. Ngam nagbalindamat a successful iti biyagda. tatang. Iswarumbang akanayon anapig sa tipakinakam mo, anak ko. Di mon panunutan ni Rico. Ti agbalin nga anak yaw, ti panunutan mo. Manungal daw dyan nagsaron o ahali di nga awan trabaho tayo pare. Di mo matgayang pinasyar ni Margie di lugar da. Awanem ti makagapo. Tapno mapan ko pa siya rin pare. Anya? Isu ti pimanaw. Isu ti kayat na. Kan may isa. Adan baro a girlfriend ko. Una yan? Wen pare. Ni Hana. Adayo ana pimpintas ngam ni Margie. Unay daytan pare. San pa'y ana ipasngay ni Margie ti agbaling nga anak yo? Ngamita? Addamanen kabarbaro a kaayan ayat mo? Gagangay iti baro pare. Kan kang runaan na. Guwapo. Ay na. Maragsakan ako na iparakan ka na ka. Nanang. At dagaya man baro akayan ayat mo. Wananang. Ni Hana. Wow! Panagkunak. Magustuak na iya babae. Nagan na pailaan kat magustuakan. Sigurado day tananang. Ngamin. Napintas ni Hana. Nasaya at no kasta. Nasaya at no saan akaskin ni Marje ti ugali na. Ay saan nanang. May pasiguradok dayta kada kayo. Kat kaano nga rod nga umay mo ipasyar dito'y balay. At danto nanang. Ngam saan pa'y nga ita. Mabiit laang Auntie Emily. Ni Rico mo't di nakatugaw ijay ikid. Uwan nga agpaisoan niya. Mabitlaan. At damot ti babae akadwana. Uy nga rod, Auntie. Kat nag-sweet da adwa. Siguro, isumanen ati baro a girlfriend na. Anya. Ay, una yan, dayta ariko. Masikog pailaan ni Margie. Ngam kastamot na ti aramiden na. Ti awanan bain. Ibagak kumaday to'y itigayim ko. Diyak kayat nga adalaang ang ma-stress ni Margie. Gapo iti kasta nga aramid ni Rico. Awan saan mo nga idanon itigayam mo? Ibagam tulatan no makapagpas ngayon. Ay na! Nag-cute matkanday ta anak mo, friend. Wen nag-cute mat ngamin nga inana. O, di cute. Sika talaga. Kunaklagit din no ibagam acute ngamin ti amana. Ay na, friend. Pangaasim ko mata saan mo nga ipalpalagip ti amana. Awanan day di kanyak. Kan linipat ko ni Rico. Kas ama ti anak ko.
Ha? Manumot din abulan ti napalabas, manipod impas ngay ko ti anak mi. Nga maging ta, awan latta. Di naman la malagip ti anak mi. Talagang awanin bibiyang na. Una yan ti kastaya. No apay mo't ngamin nga adda dagiti lalaki akasta ti panagpampanunot da. Kunamla no makapataar ti kinababaero da. Babaero ko nam? Katuan. Saan aya nga imbagakin ka ni Ginalyn ti nakita na? Anya ti kayat mo asawan. Pasensya ka lakuman, friend. Ngam, amok ngamin nga idi pay laeng ket addan sa bali akaayan ayat ni Rico ijay syudad. Anya. Mabiit man na ang Rico. Ha? Nasaya at nagranat na. Asino jay babae akanayon akadwam nga umay ijay bar no itirabi? Inihana day jay. Isto ti girlfriend ko. Anya? Apay. Unay kamutan. Talaga gayam nga insukat mon ti gayam ko. Naimbag kumamat no suportaram ti anak yo. Ngam panagriknak kat saan mat. Jenalyn, noan yaman ti aramida kiti biyag ko. Awanin bibiyang mo. Anya? Saan ka matapakibibiyangan niya? Ket, anya nga ruday tingar aramidem. Di mat pan nakibiyang. Panangisakit ko laang itigayam ko. Saan kon nga ayatan ni Margie? Idi pa'y laang. Iso apang asim man. Saan mo ko mga ipilit jay tao asaan kumet nga ay ayatan? Una yun ti kastoy tatang. Nay, apay anak ko. Ipagarup ko no saan apod no ti madamdamak ko. Ngam nagbidutak. Pudno mat gayam. Nay, anyat kayat mo asawan. Nga addan sa bali akaayan ayat ni Rico. Anya? Uwan tatang. Idi pa'y lamas si Kugak. Addan. Ay, unayin nga ugali ti babaero na ita. Ay, kunamla nun na yun ti biyag na, ti kinababaero na. Okay lang kanya, nga ore ag babae iti mano. Basta panunutin na kumati anak ni. Ngam saan man. Ala, hambay amon anak kao. Total, napigsaak pa'y lang mat amangaw awir iti apok. Kabaalak pa'y mat anak ko. Isu ang makatrabaho kalata. Iti kasta, makaurnong kalata. Wen gayam, dua atawon matan ti anak mo, friend. Uwan, Amangan no kayat mo ti agabroad. kinapudno na daytang ti pampanunutak ita. Kayat ko talaga ti agabroad. Nasaya at no kasta, friend. Kat? Anya nga ti planom ita? Desidido ka kadin? Itikas na. Kasaritak ni Auntie Sofia no anya ti makunam. O sige, mayatak iti dayta, friend. Ay na anak ko, manulangan nga aldaw ti urayan. Flight mode. Uwan nga ro tatang. Ay, kinapudno na. Nadagsan ti barukong. Ngam, para dayto iti anak ko. Kada kayo. Aramidak dayto para kada kayo. Para iti masakbayan tayo. Mawatag tirik na, anak ko. Ngam daytoy, ti kanayon mo atandaanan. Anos laeng, anak ko. Addan tulat ta. Uwan tatang. Saan mat siguro nga agnanayon akas to'y tibiyag tayo. Husto ka, anak ko. Basta lakit dinagagat ka. Kanawan, ti mapaspasa kita matao. Isungawan ti imposible, itikaskan ka. Agyaman ak unay iti kanayon nyo apanang palpalagip kanyak, tatang. Ay, kasla kaano lang, iti adak iti Pilipinas. Ita, adakon ditoy. Ngamita, adakan dito'y abroad. Wan nga road, friend.
Nagbiit at talaga ti panawan. Katuan na. Iswa di mo mapupuutan. Itisaan nga agbayag. Makaawid kanton. Wan nga rod. Wan gayam. At the good news ko kan ka. Anya na ita. Nasingpat at talaga dagiti amok. Amom ka di? Nakuna kanyak di amok a babae. Ano kano kayat ko? Tulungan nak nga ituloy man hindi panagadal ko dito'y abroad. Imbagana kan katikasta. One friend, iso anak karagragsakak. Gaputa nakaranaak iti amo akas kadakwada. Ay na, nagswerte ka matan, friend. Oh, kat. Anya nga itimbagam. Siyempre, saan akon ang nagkadkad? One, kunakon. Ay na, congratulations. Friend, agyaman akan ka ha? May saka alalaki, makunabakla, ngam nakasay-saya at kakanyak. Agyaman ak unay, friend. Hello, friend! Kumusta? Nasaya at lagta, friend. Sika, kumusta ka magtan? Ni Auntie Emily, kumusta? Nasaya at kami latta. Wow! Umapala ka talaga kan ka, friend. Oh, tapay. Nagpintas day ta uniform mo. One friend, kinapudno na. Private school din ti pagad-adalak ita. Wow! Nagswerte ka talaga. Wanya rod, makunak at talaga aswerte gaputa saan la ang ababaunan ti pagnibilbilangan dagiti amok kanyak. No dikat, kapamilya. Nagasat ka talaga, friend. Ngamin, nakatumpong ka itinasingpat nga amo. Sige, ituloy mo ti panagadal mo. Amok ang makaturpos ka. Manumaten adaras nga imbagaken ka nga ipasyar mo kumamat ti kaayan ayat mo dito'y balay, anak ka. Di kay ka di madanagan, nanang. Umadanimatan ti panang ipasyar ko kenkwana dito'y balay. Nasaya at no kastanak ka. Tapno maamamok mo ti agbali na manugang ka. Katuan mo ta, nanang. Ipasyar ko dito'y balay ni Hana iti kabita na panawen. Namnamaak day ta, anak ka. Dito'y gayam ti balayo, hani. Nagatayong mat. Wala ni, medyo adayo. Ngam, ayos lang. Sa bagay, ayos lang mat para kanyak. Tas ikaw ti kaduak. Ala, agtugaw ka lang dito'y salas, ha? Tayo nakayaban ni nanang. Sige. Kan, yalanak matan iti danom, ha? Mawawak ngamin. Okay, mabitak lang, honey. Ha? Dani ka? Sikati kayan ayat ti anak ko? Awanan ko iti boen! Di ka pa'y lanapnak at ginadaol mo ti pamilya? Sa ita, ti anak ko man ang tibik-bik ti ma'am? Mabit man lang, nanang.